بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مؤمنون جماعة كمل من سلسلة ترين أرغن من واحدكم مدني أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها سيرة بيوت أرغن من كمان سيرة إيجا بسواني بين نقطة فاه كلها එකමනාගේ සීරතුග අලගොන්මෙන් දක්කම් හුරි වාහක තංකොල දිගුයි හගීගතුග සෙකමනාගේ හයාප්පුලකි වරම් මතිර කුර්බානිය ඉස්ලාම් දීනට්ටක වඩාගෙන් ෆාව මතිවරි හයාප්පුලකම ගවීම අලගොන්මෙන් ඉතොර ඒ වාහක දක්කාලන් ගස්තුකොල ඔබදී ඉස්ජතිරි අඛුන්නා උතුන් ඉජගේ ෆිලාල් ගොල්ම වාහ දක්කාලා ෆාවන එකමනාගේ ෆීකරුන්නකි ඉස්ලාම් දීනගේ එම කුරියගේ ඉස්ලාම් වඩාගෙන් දෙමෆිරි කවලුන්ක අදි හබෂ්කරෙන් හිජර වඩාගෙන් එෆෝග මදීනා හිජර වඩාගෙන් දෙ හිජරාගේ මතිරි ශරෆ් හොද්දවාෆවා දෙබේක මලුන් එකමනාගේ ෆිරිකලුන් අබූ සලමාය එකමනායක අදි එකමනා මදීනා හිජර වඩාගන්නව එකමනාගේ ෆිරිකරුන්න එකුග බේරම් ෆොලව හිඳුග එකමනාගේ ෆිරිකලුන් එකම තයාර් කුරබ්බා දෙමෆිරි කමලුන්නා එක දෙමෆිරි කමලුන්ගේ දරින්නා එකුග නික්ම වඩාගන්නව බේනු විහිඳුග මේ සලමා රල්ලාහු තාලා අන්හු හිෆෙට්ටිකම මේ මක්කාගේ අහුල්වරින් තෙරෙන් එකමනාගේ ආයිලාග මෙහු එකමනාගේ ආයිලාග මෙහු එකමනා හිෆෙට්ටි අනෙක් කොළුන් එකමනා හිෆෙට්ටිම මේ එකමනාගේ ෆිරිකලුන්ගේ ආයිලා අබූ සලමාගේ මෙහු එකමනාගේ දරිෆුළු ජහයන්කම ඒ දරිෆුළා දෙතිරේගා දෙකොළ හිෆා මේ ඒ දරිකලුන්ගේ ඇක් ලුස්සාලිකම ගාවස් තාරිඛ් ෆෙත්තෝග ජිකුරු කුරේෆා කොම්මේකස් එකමනා මේ හිතාමාගා එන් අහරදෝ හේතු කරබෙකම වාරදුන් ඇස්සව අබූ සලමා හිජර වඩාගති එකමනා මක්කාග එකමනා දරිකරුන්න ෆිරිකරුන්න වකි මිහිතාමාගේ එත දුහාගු හේදුකර එෆෝග එබෑ මෙහුන්ගේ තෙරේගාවස් එකමනාගේ حالත අමදග හම්දර්දීව එකමනා දුකොල්ලමු අදි එකමනාගේ දරිකලුන් සලම එකමනා රද්දු කරවමු එකමනා දරිකලුන් ගා එකනිම එකනි ගිනිකඤ්ඤා හිජර නික් මඩාගෙන් එකමනාගේ ෆිරිකලුන් අබූ සලම රල්ලාහු තාලා අන්හු ගරිහ අදි නිකුන්නේ නිකු මඩාගෙන් තනු එකමනා කවමුගේ මෙහුන්ගේ තෙරෙන් මීහක දිමාවේ එබේකලකු මේ එකමනා මදීනා කුරබ හිජරා දතුරුග එහිතිර වඩාගති කමුග සල්ගොල්ම ඊයේ ෆාහ කුෆා අදි එෆෝග එකමනාගේ ෆිරිකල්නා එකුග හේද කුරබි මදු දුස්කොලග මේ එකමනා උෆලුග හේද කුරම ෆෝගාවස් හම අනෙක එකමනාගේ හයාප්පුල හිතාමාවේ හයාප්පුලක බදලුවගෙන් දිය එයි එකමනාගේ ෆිරිකලුන් අබූ සලමා අල්ලාහ් තාලා අන්හු ශහීද වඩාගතුන් බදුර හංගුරාමගේ කයෆාන බාරි වඩාගෙන් උහුද හංගුරාමගේ කයෆාන දි වඩාගෙන් زخم فروا كرم دنيكم كم الشركة زخم رجلا فوت أنك هين غراميجا نبي الصم كيفان فون بكم أدي إفوجا إيج سوبن زخم إثورا مي غوسو إيج تريجا كيفان أوهار وداعنيك مي أبو سلمة كنبي صلى الله عليه وسلم جس تيماغ بيفلن أدي أبو سلمة كسكادك فانوجا عائلة قط إيج قطن تيماغ بيكمل أدي دمفري كمرنا هاترو داري كرون لباداعن فاكم جس ألقون من تنافع كم يكس نبي صلى الله عليه وسلم مي أبو سلمة سلمة فيريكالون مي دنيا دوكروم كذا فانو مي ألاسكم فلوكا أو هاروم شهيد وداعتو نبي صلى الله عليه وسلم إكله فان إكمنا كان فل هشيلو بي أدي كوريك أبو كرفانا أمر فانس سلمة كان فل هشيلو بي كم ألقون من إيواني فاها كله نبدي زتري أخونا أخت نبي صلى الله عليه وسلم كان فل إكمنا كوريك عندي هجرة هترونا هاروكا شوال مهو يبيان كوري دي فدين إفوكا එකමනා ෆිරික් අඹිකබලෙක් ගහයිසියතු නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ගෙකොළ බදලුවගෙන් දීරුග එකමනාගේ ගීරතරිකම ගවාහක එකමනා කානුෆුල් බල්ලාතුන් කුරිග නබිය සල්ලල්ලාහු හුෂයලුබ එකමනා ඒකසබ හොඳගු ෆුලදාන්ති එදී නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකමනා ගීරතරිකම් මේ ෆිල්ලවා දෙබ්වාතෝ දුආ කර බිකම ගාවස් වාරිදුවගෙන් ඇස්ස මිහාර එකමනා යවණි නබවි ගෙකොළ අඹිකබලෙක්ගේ ඉස්සතා ශරෆුග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අඹිකබලුන් ගතුග دنيا الله سبحانه وتعالى اختيار كربي بكمل وترين ادي خرب حياته قاس نبي صلى الله عليه وسلم امبي بكمل وترين الله سبحانه وتعالى اختيار كربي ما توري يقولوا اهولي كما امك شرف كما لي وداغم فوني ادي كيت قران الله سبحانه وتعالى اهل البيت ترين بيان كرافا ما توري اهل البيت يقولوا اهل ورين غتوغا
umuge sharaf ekamana sewanani libadagen fa Allah subhanahu wa ta'ala ekamana debi mativeri sharaf e gotu islam dinattaka ekamana wadagen mativeri qurbani gotu nobati izzeteri akhuna akhtu nabiy sallallahu alaihi wasallam ariha ekamana ambikambale gotuga kaanu balwan genun iruga ekamana ge kuriga nabiy sallallahu alaihi wasallam wani kaanu furtay qurbaf egotun ekamana miwani ekefanu kurabi hawana kaawani gotuga hawana kaanu fulu gotuga ei ekamana ge kuriga nabiy sallallahu alaihi wasallam khadija gufana kaanu ballagen adi aisha gufana sauda bint zam'a adi ham ehemme me hafsat gufana zainab bint khuzaima ebebe kamaruna kaanu ballagen fawan khadija gufana wani ekamana ki ekamana ge hayapuluge bes bekambalaka nabiy sallallahu alaihi wasallam kaanu ballagen nugen hunnai bekambal ehmima ekmanayaka ehen amikamarunaka ebbes kahala gulumen hagigetuga assenne emrima nigotum balafkama gwanama me faswan amikabalun gotuga ekmana himodagum fani hadith fan alum istisna ku fikam gwana kommegas nabiy sallallahu alaihi wasallam gekola ekmana wadagin iruga mi denne bebe kambalun ekmana bar kuriga gekolu makana tuani hodwa algon menesenge nabiy sallallahu alaihi wasallam ameme kabalunge terega geirettirikama mikankamuge kantatteki hama hingamundane kanka elmes ekamana wani ekamu rakkateri umattaka nabiy sallallahu alaihi wasallam arihun idi wadagamfa adi ekamana wani ekamuga warabboda kambodu wadagamfa ekamana ge fara pulun geirettirikama sama ekadege fana ebbeskala undogole tahammul kurun jihi wadagam fanati adi undogulege sawum Allah subhanahu wa ta'ala ekale fana ekamana azab uqubati fono fanati وبدي الزتري أخونا أخت نبي صلى الله عليه وسلم نبوي جيكولا إكمانا بدل وجن دي إروغا جيكولا توك أهولورين بس أهولورين ترين باي بيكمبلونغ هيبولوغا هما غير التريكم أتوريجن دي إغتوم أو من فاهكو لنجي دي بيكمبلك جواك ميتانغي عمر أبو كرفان دريكمبلون عائشة فاناي عمر كرفان دريكمبلون حفصة كرفانا دي بيكمبلون مي كانوا فلا مدوغا إها بودا غيا ودا نوغنوا ihama tobiye agon kurin denne fedin nibaato kankam getere ei salama Allah taala anha ki riitikam gaves arahunne bekambal adi nabiy sallallahu alaihi wasallam hippuluga ekamanaani waram matweri maqamen hodda waram matweri darajen hodda afan ekamana deke nabiy sallallahu alaihi wasallam warabbuda lo bada ganno adi ekamana ekadege fana khidme kuroma kiyamanterikama wafaterikama ekamanaaya ga gulumuge tereng nabiy sallallahu alaihi wasallam hippuluga materi maqame ekamana wani hoddawa islam deen wadagen qurbani tawge ituru ehem mikamuga komme saraka ebebe kabalunge terega undagu teken huri ehen names nabiy sallallahu alaihi wasallam am usulu mikanga hallu kurbagen ebe kamonna dirolo mugende obati zeteri akhuna akhtu ni nabiy sallallahu alaihi wasallam ge abebe kabalunge terega ekamana deifa materi maqam algon me tafad hadisa kattaka nazar hingalima engende ei bay kankan abebe kabalunge terega hingamun darugas bay wahagatak ekale fan arihuga denne umak ikhtiyar kuravi begambalunge terega ekamana himeni wada gannawa ekotun algon men kuriga ashtufanu siratuka wah dekkiruga faha kolla fana fadain nabiy sallallahu alaihi wasallam abeme kabalunge terega ashtufanu kotri kologa ekale fan hunnawa duhuga muslimun ekale fana hadiya fonubati ekama kamboduwegen abeme kabalun ekamuge shakwa nabiy sallallahu alaihi wasallam arihuga dennew mattaka huriya abeme kabalunge terein ekabalun ikhtiyar kure bekabalaki salama Allah taala anha ekamana gata wadagen ebe kabalun vidaluwi nabiy sallallahu alaihi wasallam arihuga mi wahaka dannawadesh minge be dehe ko de min ishara libe ekamana ya ekale fana egga gulum adi ehen abeme kabalun ekale fana arihuga dannawan nukere wahaka dannawan nukere shakwata salama Allah taala anha ekefan arihuga dannawan keri wada gannaak emme furtamadu ewa dekkemas ekefan ecche vidaalanuwe ay dewanadu ewa dekkemas nabiy sallallahu alaihi wasallam ekamaka ecche vidaalan tiwanadu dekkema ekefan aishtufan ge makkam wahak bayan koddebi mi nukta ki nabiy sallallahu alaihi wasallam ambe mi kamaluge terein ekalege fanuge hippuluga ekalege fanuge arihuga e kamana deifa matwari maqama daraja dehe kodde ekame mi mibahatu kandattawgas ekambalun ekamana garihe wadagen ewaga dannawa dibwato ni dannawa dennew hama hemme mi dennew mattakaves ekan kurewuni tives nabiy sallallahu alaihi wasallam ge jawab foga ekamana wani ekama istighfar kurwafa dennewi
الله رسوله إكمن تمن كمنا الله سبحانه وتعالى حضرة التوبة واستغفار كرم إما أقول من فاه كرم دي أمي كبلون تريجا غير التركم مسألة قطن أقول بلالا فيكم قانو إكمنا كي ورا صاف كو سيدا كو هني بيكمل وكي فرات جي وداعين أمي كبلون تريج إن باوتو كنتم وربنا الله سبحانه وتعالى إكمنا واني سلام كربان فأي إكمنا غير التركم قصوبن إكليك فانا اللي وداعين فانا جلّو مك وندقولك إكمنا كم بدو وداعين نواتي نبي صلى الله عليه وسلم وني إكمرت كان دعاء كرا فهم ورم ماتيري مقام إكونا وني أبي من قبلهم ترين هو الضعف هم يأكلوا بيت الزيت اللي أخونا أختم نبي صلى الله عليه وسلم أبي من قبلهم ترين جبريل عليه السلام إكمنا أريهوغا نبي صلى الله عليه وسلم هن ونيكو جبريل عليه السلام وداعين مي أبي من قبلهم ترينغا سلمة هي من وداعنا أو من كورين النوافان نبي صلى الله عليه وسلم مي أميك ملكا إكو إكليك فان دامتي كلوغا إكليك فان هن ونيكو أن ونيكو وهي باوالي بيجن غسفاني همكين عايشتو فانوغي أريوغا إكليك فان أن ونيكون إنمس مي سلمة جيكولوغا سلمة أريوغا نبي صلى الله عليه وسلم أولو ونيكون جيكولا جبريل عليه السلام وداعين نبي صلى الله عليه وسلم واهق دكي كما واردن عسى صحيح بخاري أي دحية الكلبي كيا صحابي سورة نبي صلى الله عليه وسلم عليه جبريل عليه السلام وداعي كذلك فانا واهق تك دكي ما نبي صلى الله عليه وسلم سلمة حديث كربي أي كم بيكلتو كمانا إبيكلك فني وداعينتو أي دوغا سلمة الله تعالى عنها مدنوني أي دحية الكلبية تمن كمانا فني وداعينا وتوعي نبي صلى الله عليه وسلم أريهوغا إباداغم بيكالكي إكاليك فانا واهق دكي بيكالكي جبريل عليه السلام كمغا واردون عسوي إكاليك فانا مي إنسانك سورة بدل وداغنو أكمغانا ورقين فاراغم تاريخ فتن فين نبوري دحية الكلبي كي صحابي سورة إكاليك فانا بدل وداغنو أكم بيتاغم إدكي ون واهق يكون واهق كمغ عمكو رواية توغا صوريه كو تفسير كوري فنوي نمس المورين بڑا إشارة كرون أي بنو قريظة قدوهوغا نبي صلى الله عليه وسلم حسابهم قرآن نمم فوغا بنو قريظة مهنا هنقرامي مهن أحد واليتي مهنا هنقرامي ديومتك نبي صلى الله عليه وسلم دكي واق فلقما تاريخ فتوغا حديث فتوغا ذكر كريجين عساق كم يكسي كمناغي جيكولوغا جبريل عليه السلام وداغين كم مي بسولوغا بديه كود أدي المورين ميكم فاها كرم وافي ابن القيم رحمه الله تعالى فان ومن خصائصها سلمة خصائص إكمنا خاصيات كتيرة همين إكمك أن جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي عنده جبريل عليه السلام نبي أصلا عليه بيد وداعين يروح إكمنا إكذا فاريه إنه إكمنا إكذا فاريه إنه ونيكم جبريل عليه السلام إكمنا إكذا فان قات بيد وداعتهم إكمنا خصوصية كتيرة همين إكمك فرأته سورة دحية الكلبي نبي صلى الله عليه وسلم قريه كمان إنوانيكم جبريل عليه السلام ده وداعتيما جبريل عليه السلام إكمنا فني وداعتي دحية الكلبي كيا بيكلج سورة هم إكمنا معكوا ما تريكم وتريجا هم نيجي باك ميواهك فاه كرا ابن القيم رحمه الله جيتور الإمام النووي رحمه الله صحيح مسلم شرحها بس سلمة معكوا ما تريكم وتريجا من نكتة فاه كرباف وبعد الزتر يا أخونا وقت سلمة سيرة على نظر هنقالارو إكمنا حياة بلوغا مرق كيت قرآن گيتك گين آيتك باوا لومگ سيدا سوبكمگا اكمنا وداگم فا اگتون هيوكما ديمبركما تقواركمگا واد كروا بكمل بيما اكمنا كيت قرآن گا ورق گين فارا فريهم بيفلون فريهنونگ مي عباراتكم مخاطب كريفا واتم فني وداگنوا علغون من شرعي اصول بسناكمگا عامكم में अंगम फिरिहन जिनसे मुखातब करे हुरिहा हालत है गावस आम को कुरान का इस्तेमाल करोने फिरिहन नंग इख्तिमार करे लफ्ज़ एम बीमा इकमना में बेनुम फुलवानी हम अंगम बेफुल न खास को कुरान का मुखातब करे अंगम बेफुलंगे वहाँ का खास को कुरान का वकीम बयान करे कुरान का आम करो आफ हमें खिताब के तेरे अंगम फिरिहन एक को शामिल वदेगंदे बेस दफाते ने तेरे में से इकमना बेनुम फुलवी خاصكم أنهم بيكبلون واهك وكين قرآن كبيان كره فيهم بيفلون نهم إكبا دين الله سبحانه وتعالى سورة الأحزاب تريس فسفنا آية باوا لبي أي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ميقولون إيمانك إسلام بي فيهن تكون
Islam be anghen takunna imam be anghen takunna imam firihen takunna imam anghen takunna was mi ayen nimenden Allah subhanahu wa ta'ala bawa lebi mi ayatuga algomen tarjuma nazar hingali mi ayatuga bayan kurwa fawa halettoga ham firihen be fona ekkon anghen bekabulun wahaga bayan kuregen wati fenna mi ayatuga tarjuma agon danna walana ham kashor muslim firihen unnai muslim anghen unnai mu'min firihen unnai mu'min anghen unnai kiyamanteri alwari firihen unnai kiyamanteri alwari anghen unnai teduwari firihen unnai teduwari anghen unnai ketteri firihen unnai ketteri anghen unnai biruwetiwa firihen unnai biruwetiwa anghen unnai sodagadde firihen unnai sodagadde anghen unnai rodahifa firihen unnai rodahifa anghen unnai evrenge farujtaka rakkateriwa firihen unnai evrenge farujtaka rakkateriwa anghen unnai gineginein Allah handumako zikr kura firihen unnai zikr kura anghen unnai emmennattaka Allahu fahfussewmai bodwegemwa dharma tayyar kurwafaye nembima salamaage mi ihsas Allah subhanahu wa ta'ala ballawa wadigin hama iman ga ahulweringe tereng aamko jumlako mu'minunne bayan kurabwima ege terega dejins ekko shamil wegen de istafatu mennati adi Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala ayatega iman we hewamal kurakam gwanam anghinekkam gas firihinekkam gas kom jinsege mi ekkam gas semi kanelegen wa dharma ya sawab ekalange devwanakam mani kanalwa bayan kura fennamis salama miwahaka bayan kurawun kit Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala waking dejins waking bayan kurawwi anghen firihen takung wahaka ya vedigin hama anghen kamalung wahaka heokamuga Allah subhanahu wa ta'ala mi huriha farattake emmennattaka Allah subhanahu wa ta'ala fahfussewmai bodwegemwa dharma tayyar kurwa fawakan bayan kurawwi hama hemme hijrag hadisa kiwes ekmana warabbur qurbani debwa fa hadisa evima mi hijrag hadisa takuga wes khassakon anghen bekamalung wahaka zikr kurwen ekmana beenum fuloi kit Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala kurindenne ifadein hijra kurbi mihunge terega wes ammako iman ga holwerin hijra kure mihunne bayan kura fotima hijra kure mihun terega firihen bekalu sanghen bekalu shamil kure ifa ehnos wakin anghen kabalung wahaka zikr kurwan ekmana beenum fuloi ekmana e hijrattaka wadagam fa qurbani ekmana ga hippulu gawati den Allah subhanahu wa ta'ala ekmanage mi edun ekmanage mi dua nikan ijab kurwa denne man ijab devwa suratu al imran sateg nodi fasana ay bawal fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayyi'atihim ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب الله سبحانه وتعالى اميهونگ دعايان اميهونگ دنيوما اكلانگ اجابه كوربي دعاء اميهونگ اجابه كوري دعاء الله تعالى اجابه كوربي ديدون اكلانگ قبول كوربي اما كشورون تباميهونگ ترين فريهنون كوري نوتا انهنون كوري عمل كورا ميهگ عملو تيمن رسكلانگ گلني نكوروا حشيم tibamihun kore ebbek wani anebbek kibayne mane kebbek anebbek naswariwa ebbek anebbek ehiteriwa wagiwarin gotuge tibamihun teren anghonna firihunna ebbek anebbek wani fahe euren hijrakon eurenge goiddi gedoru nerevi Allah subhanahu wa ta'ala mawga hijrakon euren goti gedoru nerele mihun nemunnaki timan raskalange mawga eurenna undagulibi hanguramako adi gatulwi mihunge kibayin eurenge kuffafata hamakashorun timan raskalange fusseime adi etentange dashun korta hingen ga hunna sorge takan hama kashorun timan raskalange euren wadwa hushime Allah ga hadratun libe sawabe gotuge jiwetegemwa sawabaki sawabwani Allah ga hadratuge salma Allah ta'ala anha ki hijraga hulwari hijraga Allah ga mawga mudaguli bodagen bekambele ewaha Qur'an goti bayan kurafa adi emaguga anguramako shahidu wadagen ekmanaga lobiwa firikalum besmi ayatuga himeni wadagembe aammuko Allah mawga undagu tahammalu kurimihunga terega adi Allah mawga jihadu shahidu jihad ko shahidu bebe kalunge matirikamge terega emibatuge tafatu ayattekin salamaage siratuga waridun asawe ekmana sida mi ayatte bawalon sawbekkamuga salama Allah ta'ala anha wadagam egmane ki ekmana yaki heokankamuga ವಾದ ಕೊರೆ ಬೇಕಮಲೆ ಹೇಕೊಂಕಮ ಶೌಗುರೆ ವಡಾಗೆಂ ಬೇಕಮಲೆ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಜಿಹಾದ್ ಕುರುಮ ಮಿಕಂಕಮ ಸ್ಲೋಬೆ ಕೊರೆ ಬೇಕಮಲೆ ಹೆನ್ನಮಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಂಗುರಾಮಗ ಮಾದರ ಅಂಡಕಮ ಜಿಹಾದ್ ಕುರುಂ ಅಂಗೆಂ ಕಮರುಗ ಮಚ್ಚ ಫರ್ದು ಕುರಾಫೆ ನುವೆ ಎ ಕೀತ್ ಕುರಾನುಗ
ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಶರೀಅತ್ ತರ್ತೀಬ್ ಕುರಾಫನಿ ಅದಿ ನಬಿ ಅಸ್ಸಮ್ ಸುನ್ನತಗ ಶರೀಅತ್ ತರ್ತೀಬ್ ಕುರಾಫನಿ ದೆ ಜಿನ್ಸ එකශීගෙන්ව වාජිබ් තක මකාම් තක අලුවාෆ කොම්ම ජින්සක බස් හග්ගු තක වාජිබ් තක කඳ අලුවාෆ আদি এ জিনসু আন জিনসা আমি হগ্গু তක වාජිබ් තවග අදා කුරංජේ මසිකත බලරවනි තෆාත් කරවා ෆිරියනු කුරංජේ කන්තෙතක නු අංගෙනු කුරංජේ නීකි බයිකම් කම්ගේ ದೆ ಜಿನ್ಸುක මිහුන් කුරංජේ අදා කුරංජේ জিম্মাত අන බයිකම් ක জিনස ખાસ ಕುರಾಫನಿ ಮೀ ಇಲಾಹಿ ತರ್ತೀಬ್ ಇಲಾಹಿ ನಿಜಾಮ್ ಎಗೊತುಗ ಇನ್ಸಾನು ಒಳೇಕಮುಗ ವಾನಮ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ದಿರಿವಳಮುಗ ಹಯಾತ್ ತರ್ತೀಬುನ್ ಕುರಿಯದ್ದಾನಿ ಎ ತರ್ತೀಬುನ್ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಕಮುಗ ವಾನಮ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ඉන්සානුන්ගේ හයාත් වරබ්බොඩ වේනෙග්ග වරබ්බොඩ කෙකුළුමක කුර්මත්ලාන් ජේන ඒ තර්තිබුන් නැට්ටි මුජ්තමා හමයන් නට්ටාලාගෙන් ගොස්සිකම ගවාන වෙහිසාම් පෙරගේ මුජ්තම හමේ යොලමකි වර උදගුවගෙන් වා කමෙක්කම ගවාන එහ මිනුක්ත අගුන් ෆාහ කොල වෙජේ කීත කුර්ආන් ක අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා මේ තර්තිබුන් කංකම් බයන් කරවා ෆානි ඒ තර්තිබකේ ඉන්සානුන්ගේ තර්තිබේ දශුග ruhigen qabul wegen ek daruga ulenjene matweri tartib ehen tartibaka insanu gos amille gossikum gawanama ehsan perigen insanu gamule hayan ekko me bossunla hayatuga me ulenje tartib ekkum oligos muli mujtama ekko kharabagen danek kashor algum mujtama to ko med me fennam dani e manzar lobati izzati akhunna akhtum nabiy sallallahu alaihi wasallam hayapluga salama allah taala anha wani waram matweri wazifatak ada kura maneki waram matweri ವಾಜಿಬ್ ತಗೆ ಕಮನಾವನೆ ಅದಾ ಕುರಾ ವರಂ ಮತವರಿ ಶರಫ್ ಕಮನಾವನೆ ಹೋದ್ದಾಫ್ ಎಗೊತುಂ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಅರಿಹುಗ ekmanaawani ekikan goramatoga nikma wadagamfa ei ekadefana arihuga ekadefana khidmat kuram gotuga egotun ekmana baari wadagamfawe khaybaruge hadisage baari wadage makka fatah koreruge ehalatuga ekmana nikma wadagamfawe adihama hemme mi hawazinna saqif anhage nikma wadage halatuga nabiy sallallahu arihuga ekmana nikma wadagamfawe adi hajjatul wadauge hadisaga nabiy sallallahu alaihi wasallam aikuge ekmana nikma wadagem adi ekmanage hayapluge terega faaha kore emme muhim hadisayaki sulhul hudaybiyage hadisaga ekmanage matweri mawqif taarihu gawani ranga kurun liifa ei nabiy sallallahu alaihi wasallam nikma wadagen ashabe kannaka umra kurewma ehen namas makka mushrikun ekadege faanu me umrai mana kuri makka wanu mana kuri adi etaddu gifetuma foge mafon sulhage sulhay begendi hudaybiyaga sulha liyegendi ei eharuga makka wanu manakure jihigen aharuga e makka en alun ambara umra kurmatta wanu huddedegendi enno sebekalun tibbe ihram ebekalun appuluga geflot me gahawurna katilumattaka hadiu geneifawe ehem bima nabiy sallallahu alaihi wasallam mi liwun nimmafa me ihram kenuma ekadefan amur kurabbi ebekalun umra en kuraba ihram badegen tibbafa ebekalun umra en kuraba alun ihram kadan jihiwada gatima ebekalun appuluga guram kurmuga baru huri halatuga nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhtiyar kurabbi sulhagmoge ikhtiyar kura heburi wadagano nimme bebekalun tibbe warabboda ekama kamboda wadagam ebekalun beenum fulwi egote ennum boda beenum fula tibi guram kogus makkara enum sekelefan ikhtiyar kurabbi egote ennum evre ma dur hikmatakan allah subhanahu wa ta'ala kalefan emagu dekkei kommegas hudaybiyaga sulh nimma fa nabiy sallallahu alaihi wasallam nikmo wadaga ashabe kon amur kurabbi ihram kanumasha me qurban me genesa tageti katilu mage henna mes emis bekalako ekamaka ma bodu ijabe no def e nabiy sallallahu alaihi wasallam warabbodu kambodu wadagen ekalek fan hippulanu ekam usum haaswe kambodu wadagen ekamuga ekalek fan hippulanu ummu salama allah taala anhaga arihe ekamana ekalek fan wede wadagen ekamana arihuga me shakwa me dannani ummatuge mihunga halatu ekan hurigen ekalek fan kurwe amur fula ebefulun farapulun ebes ijabe me feniwada nugotumu ekama kambodum fa kurwima ummu salama allah taala anha nabiy sallallahu alaihi wasallam devvi mashwara yaki muli ummata ekamana dei warabbodu hadiya ekamanaage buddhige furihimakama ekamanaage makkama materikam mi hadisa en dehevegende nabiy sallallahu alaihi wasallam ekamana devi mashwara yaki kaleg faanu egotan ebihunge faratun kiyamanterikam beenum fulukam gaanma kale faanu evesse vidalunu ash mihin haddawashe mihin vidalunu kaleg faanu khudu nikma wadagen mi kaleg faanu ge appulun hadiyu katilwa adi kaleg faanu mi bobada miha genes kaleg faanu ge isterfulu baadu wash ehme hisam feshige mistakum kaleg faanu tabam fashane nabiy sallallahu alaihi wasallam e mashwara ge hippawa nikma wadagen e kaleg faanu ekamana vidale gotta kanta kuravi hama ashabe kon e kaleg faanu amalu fulu feni wadagatumu wagutun e kaleg faanu amalu fulu tabawe e befalum bes nabiy sallallahu alaihi wasallam kanta kuravi gotta kanta kurava mi bodoi masale kon halluwegen gos ekan nimige hingajju bay bekalun
hippula no fa tibiolum war bodan ebbekalo kan ebbekale gesterifulu beelumugas me tanten kandango segmane ki war bodan kamuge ebefulun asar ko fatibi umra nukon emburi madina dan jehetiwe komegas mi hadisa andehe ko deni ekmanage makwa matirikan ummat ekona de matu irshad nabiy sallallahu alaihi wasallam wahi anna be kalen mashwarayan ekalek faanu taba wadagan bodukun adi angem bekambalage mashwara nabiy sallallahu alaihi wasallam qabul kurabikam qabul fulu kurabikam mi hadisa andehe ko ngebade emima ekambalunna kiwes mujtamaga matwiri maqamat deifa baikam ebe dehe kodde awun kurindenne fadein komme jinsakawas komme farattakas wani matwe darajtake kanda aluwafa komme jinsevis komme farattakas jinsaka hawal kuraifawa shar'i wajib tan hegotu ada kurakumuwana mujtamawdani rangalu tartibakun kuriya enu gotaka mujtamaw gossikamuga wanama ehalatuga mi mujtamaw ekkon halakuwe kharabaginda ibn hajar asqalani rahimahullah mi hadisa abekut vidala fawani mi al-isabaga vidala fawani salama Allah ta'ala anha ki ekman sifratu vidala fawani kanat salama mawsufatan bil jamal al bari' ekmanayaki reetikamuga arahundai bekamleke kadefa amekamunu tere wal aql al baligh ade ekmanayaki buddhiga waram matiri maqamen hodda fa buddhi rangalu vishnum fulu tunu befulek wal aql al baligh wal ra'y as saib ade rangalu vishnum fulu rangalu mashwara libodagam fa bekanek vidala wa isharatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam yawm al hudaybiyah tadullu ala ufuri aqliha wa sawab ra'yiha hudaybiyah duga nabiy sallallahu alaihi wasallam ekmana debe mashwara yaki ekmanaga ra'yuga furihama kama ekmanaga buddhige mativerikan war rangala saaf ko dehe ko dekamek amima mi nukta tarikh ilmorin siratuga ilmorin ekmanaga mativeri kamuge terega sharafuga terega ekmanaga buddhi fuluge furihama kamuge terega tarikh ilmorin siratuga ilmorin faha kurbafu لوبت الزتري أخونا أختون أقول ما إكمانا السيرة تقاه دك من داره هم إكمانا خاص أدي إكمانا فريقلون نكى بس ما أقول من سلمة السيرة تقاه دراسة كل ما مسيرة تقاه تريجا إكمانا فريقلون السيرة تقاه كسوار بودا ذكر قراه بس تو حقيقة تقاه إكمانا ملودا كماكوا ماتري كمكي دم فريق كمبلون كماتري وفاتري كمك هيو جزاء كمك أقول من قبول كرن نبي صلى الله عليه وسلم ekmanaga makkama matirikamu algon men ekmana ekalek faanunge hayappulun algon men me hadisataka bala alaruga ekmanage hataru darikalun tibbei hataru befulun tibbei ekmanage firikalun abu salama duni dukura biru mi hataru bekalun me hataru darikalun hataru befulun bodfulu faawani dirulu waafani nabiy sallallahu alaihi wasallam ge koluga hataru befulun ki salama umar zainab darra mi bebe kalun oluwa fon egiterege debe kalun firihen debe flonna anhen debe kamol mitibbe mi igitereng doshi be flonna hagbe flun terege tarikh ko kurugul tafatebe umara salama etere kom be flete doshi debe kalun salama doshi kom idala fade umar doshi kom idala bodan agmana fenne salama e doshi be fle gutuga de umar hagbe fle gutuga komegas mi nabiy sallallahu alaihi wasallam ekmanage dari kalunna dari kambalum war rangala tarbiyat kore ekale faanu ge kolu agun menna kurin mi ekale faanu kaawani ekmana hushelu wima kaanful hushelu wima mi timan kamanage darin tibiwahakaya miwahage denne nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kore basfulu darinna behegotun timan kale faanu vidalong basfulaki kamanage befulonge timan kale faanu befulon kamanage darinna ki timan kale faanu darinne mane aneki එහෙම බේකලක ලිෆාහරි දරින් තිබ්බස් කෑවනි කරව මෆහුගා එමිහෙගේ දරින් තිබේකම වානම දෙමිහුන් දරින් ගොතුගේ බලන්ජේරි මින් දෙයකොත් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අබූ සලමාගේ දරිකලුන් උමර විදාලුවේ මේ හදිස් තෝ වරදුන් ආශා ගොතුගා අවගම වරගෙන අඩුව හදිස් බස්වල මේ කෙවුමගේ අදබ්තගු තෙරෙන් අල්ලාහගේ ඉස්මු ෆුලුන් කාෂේ අදි කනාතුන් කාෂේ අදි තිබාය ගාෆරාතුන් කාෂේ මේ හදිස් බස්වලකේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේක ෆානුගේ abikmana ummul mu'minin ummu salamaage darikkalekkamugawa umara hadis kore basfulen abu salamaage darikkalun hadis kore udnu ya bunayya riwayat gasan udnu ya bunayya mi abu daud riwayat tirmidhi riwayat asa ahmad gas riwayat asa udnu ya bunayya e darifulaay men hadis kore udnu ya bunayya e darifulaay kariwash fasammi allah ta'ala adi allah ge ismu fulu gannash bismillah kiyash wa kul bi yaminik adi kanatun kaashe wakul mimma yalik adi tashigi tima darifula gap faratun kaashe
මිතාග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් යා බුනය්‍ය ඒ දරිෆුලාය හදිස් කුරවුන් එකලේක ෆානු එකමනාගේ දරදරි කලුම් බලා බොඩු කුරවි එකලේක ෆානුගේ දරිම් ෆදෙන්කම් එබදේහ කොද්දයාගේ එතුක සහී බුඛාරිග මේ රිවායත් වාරිදුවෙන් ඇස්සවේ خود එකලේක ෆානුගේ ෆරාප්පුලුම් විදාලයි උමර් විදාලවනි අබු සලමා දරි කලුම් උමර් විදාලවනි كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم තිමන් කලේක ෆානු වීමේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උඟුෆුලුගේ කලේක ෆානුගේ කොට්ටි කොළතෝග මනකේ කලේක ෆානු අරි කලේක ෆානු ගෙකොළොග ඒ කලේක ෆානු මේ කොට්ටි කොළතෝග බොඩුයි කුජ්ජෙක්කමුග තිමන් කලේක ෆානු වඩාගතිමේ වකානත් යදී තතීෂු ෆි الصحفති තිමන් කලේක ෆානුගේ ඇප්පුළු තෂීගේ කා තෂීගේ එතම් මිතාංග එක ෆරාතුන් කාම්පෂීම මනකේ ඒ දරිදරි කලුන් දරිදරි කමලුන් ඒ කලේක ෆානු එක්කොරේ ෆරීකුළුවන් دين نبي أصلا تذكر بي قال يا رسول الله يا غلام سم الله كل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد حديث كر بي كوي فلاي الله اسم فلون كاشي ادي كل مي كناتون كاشي ادي تشي غفراتون كاشي دم ودالوني فما زالت تلك طعمتي بعد اف فهو تمن كليك فانونගේ කෙවමකී ඒ ෆරීකුළුමකී ඒ මානෙකී ඒ අදබ් ඒ අඛලාක් ඒ සුලූක් ඒ දස්කොත් දේ අදබුග මතීගේ තිමන් කලේක පාන ෆරීකුළුම ගෙන්දවි උම්මු සලමාගේ දරිකලුම් අබූ සලමාගේ දරිකලුම් උමර් මී මිදාවල මින් දෙහකොත් දේ එකමන එකලේක පාන බොල්ෆුළුම් ෆාවනි කුලින් දෙන්නයි ෆදෙන් නබි අස්සම අරිහුගක් අදි සලමා අය එකලේක පාන දොෂී බෙෆලකම් මී හදීස් මී රිවායතුන් එබ දෙහකොත් මේ ලොබති ඉස්සතරි අහුන් අඛතුම අලුන් මෙන් බේබේ කලුන්ගේ සීරත මේ දරදරි කලුන්ගේ සීරත නසර් හින්ගාලි සගියතුක වරග්ගින වාහක අවුම දෙක්කිදානේ කුලින් දෙන්නේ ෆෙදේ එකලේක ෆානුගේ නුම්මු සලමාගේ හතර බේෆුලුන් එකලේක ෆාන අරිහුග දිරිවුළු බේගි තෙරේග මේ සලමා කුලින් දෙන්නේ ෆෙදෙන් එකලේක ෆානු නබි අස්සම අරිහුග බොඩ්ෆුළු වෙන්ගොස් මේ වෆාතිරිකම තෙරේගේ එකලේක ෆාන ආයිලාගේ බේෆුලුන් නකාන කොද්දේ ඒකුතුන් සලමා යකාන කොද්දෙවි උමාමා බින්තු හම්සා ඉබ්න අබ්දුල් මුත්තලිබ් අබ්දුල් මුත්තලිබ්ගේ දරිකලුම් හම්සතු ෆාන් දරිකලුම් උමාමාය කාවණි කොද්දෙවි මී සලමාය එකලේ ෆානුගේ අරිස් එකලේ ෆානු තිබාගේ බේෆුල හම හැම්මේ අලගොන් මෙන් زينب එකලේ ෆානුගේ උම්මු සලමාගේ දරිකබලුම් زينب ෆාන විස්න් බෙලාල් කමුගා එකමනායකීස් නබිය අස්සම අරිහුගා බොඩ්ෆුළු බේකම්බලෙ අදි එකමනාගේ විකර්මාස් කියන නමකි බර්රා කමුගා නබිය අස්සම එකමනාගේ නම්ෆුළු බදල් කුරවි මේ නබිය අස්සල්ලම් අරිහුගා එකලේ එකමනාස් බොඩ්ෆුළු ෆාවනි අදි එකමනා එකලේක ෆාන් සමාසා ෆුළු කුරබා කමුගස් වාරිදුන් ආසාවේ එකලේක ෆාන් අරිහුගා බොඩු ෆුළු එකලේක ෆානුගේ දරි කම්බලෙක්ගේ හයිසියතුන් හැම ඒගොතන් එකලේක ෆාන් ඒ දරි කමු නමෙදුගා වාහ දෙකේ ෆාන් මේ දර්රා බේගොතුන් අලුගමන මාගින තාරිහි වාහතකේ එකමනාගේ ෆරාප්ලුන් ආසෙන කොමෙක්ස් නුක්තාකේ එකමනාගේ දරදරි කලුන්නා දරදරි කම්බලුන් බස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මනි එකලේක ෆානුගේ බේෆුලුන් ගොතුගා තර්බියත් කුරබාව ඒ වරම්මතේ ශරෆේ උම්මු සලමායන් අදි එකමනාගේ ලෝබය ෆිරිකලුන් ඒ දරිදරි කලුන්නා දරිදරි කබලුන් බෆා කලුන් අබූ සලමායන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙබ්වාෆ අලගොම එකමනාගේ වාහකුන් නිමාලුන් කුරීග එකමනාගේ ෆරාපුන් රිවායත් එක නසර් හින්ගාල මුහිම් එකමනා ඉෆාවනි කුරින් දෙන්නේ ෆදෙන් ඉල්මි බේෆුලේ ගොතුග අද නබිය අස්සම කාන වෙල්ලාතුන් කුරීගාවස් එකමනාගේ මස්ජිද් නබවීග නබිය අස්සම දෙබ්වා දරුස්තක ෆිලාවලතක හාසිර වඩාගෙන් බේකම්බලේ ඉල්ම වරබඩ ලෝබ කුරේ බේකම්බලේ අදි එකමනාවනි වරක් ගිනයන් හදීස් රිවා කුරාෆා ආයිෂ්තු ෆාන ෆහුග එම්ම ගින හදීස් රිවා කුරේ බේකම්බලේ උම්මු සලමා අල්ලාහ් තාලා අන්හායකි ආයිෂ්තු ෆාන දෙහස් 200 හදීස් දෙහස් 210 හදීස් රිවා කුරාෆා යරුග උම්මුහාතුල් මුමින්ගේ තෙරෙයින් එම්ම ගින හදීස් දෙන් රිවා කුරාෆානි උම්මු සලමා අල්ලාහ් තාලා අන්හා එකතු එකමන 300 ගඩ්ඩි හදීස් රිවා කුරාෆායි එකතුන් බුඛාරිය මුස්ලිම් 13 හදීස් මච්චින් ඉත්තිෆාග වෆායි බුඛාරියග වකින් තින් හදීස් zikru කුරේෆා මුස්ලිම්ග 13 හදීස් වකින් zikru කුරේෆාවේ එහෙම එකමනයකි එකමනක ෆරාපුන් වර්ගින ඉල්මි ಕಂಕಮ ನಕುಲು ಕೊರೆ ಫಬೇಕಂಬಲೆ ಖಾಸಕೊ ದೆಂಫಿರಿಂಗ್ ದೆತಿರೆ ಹಿಂಗ ಗುಳುಂತೆಕ ಗೇತಿರೆಗ ಹಾದಿಸಾದ ವರಬಡ ನಕುಲುವೆಂಗ ಆಸಾವೆ එකමනාಗ ಹಯಾಪುಳ ಇಮಾಕಮ ನಿವಾ ಕುರವಾಫವ ಮಿ ಹಾದಿಸಾತ ಉತರಿ ಉಮ್ಮು ಸಲಮಾ ದುನಿ ದು ಕುರವಾಫವನಿ ಮಿ ಯಜೀದ್ ಇಬ್ನ್ ಮುಆವಿಯಾಗೆ ವೆರಿಕಮಗು ದೊಸರುಗ ಎಯಿ ಮಿ ಹಿಜ್ರೈನ್ ಫಸ್ತುಲಸ್ ಇಬ್ನ್ ಅಹರುಗ ಇಬ್ನ್ ಹಬ್ಬಾನ್ ವಿದಾಲಫಾ ಫದೆನ್ එකමනාಗ ಉಮರ್ ಫುಳು ಮಿ ಅಡ್ಡಿ ಹತರು ಅಹರು ಪುರ ಮಚ್ಚ ಗೊಸ್ಸಾಕಮಗ ಬೆರ್ ರಿವಾಯತುಗ එකමನಾಗ ಉಮರ್ ಫುಳು ಮಿ ನೂದಿ ಅಹರ ಫೋರಿಕಮಗ ಅವಶ್ಯ ಬೈ ತಾರೀಖ್ ಖಬರ್ ತುಮ ಫನ್ನಗು එකමනාಕಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಮಿ ಕಬಲು ತೆರೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ දුනේ දූකරේ බේකමලා කමුගාවස් වාරදෙන් අස්ස මේ හිසාබ ඔලගොමෙන් මි වාහකො නිම්මාලානි ඉස්ලාම් දීනට්ටක වඩාගේ මතිවරි කුර්බානි එකමනාග හයාප්පුලුන් හදායන්කො එකමනාග හයාප්පුලුන් මේ ෆිලාවලතන් හොදුම හුරියා ඉස්සතේ අඛුන්න අඛතුන වසිය කුරම ඉදා කුරේ මාදම ඔලගොම වාහ දක්කානි
زينب بنت جحش الله تعالى عنها سيرتها بهيقة هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.